kanjye muvuga imyotoro ikwiriye n'ingabo y'ikirenga irusha izindi ntambwe. Niwe wafashe iya mbere mu kuboza igihugu twari twarambuwe nk'abana b'Abanyarwanda. Yahagaritse jenoside amahanga aribira cyuri munsi mu Rwanda, azana ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Kagame Paul tuzamutora, intore zirusha intambwe. Kagame Paul nyamugenda muri imbere mu gushaka amahoro, mureke tumutore kuko arabikwiye. Uw'ikirenga niwe mbabwira, ni umubyeyi mwiza wita ku Banyarwanda, agafasha abantu bose atarobanuye. Niwe wakoreye ibyiza Abanyarwanda, abageza ku iterambere ryiza rirambye, acanye akatsi mu Rwanda. Yaduhaye amashuri n'amavuriro, atwubakira imihanda n'imigezi, umuriro ugeza hose mu Rwanda. Gira inka Munyarwanda, utange mituweli, wivuze ku buntu, abatishoboye VUP zabarengera. Kagame Paul tuzamutora, intore zirusha intambwe. Kagame Paul nyamugenda muri imbere mu gushaka amahoro, mureke tumutore kuko arabikwiye. Uw'ikirenga niwe mbabwira, ikoranabuhanga mu Rwanda ryageze hose, imashini zuhira imyaka y'Abanyarwanda. Indege zitwa drone zidakenera pilote, nizo zitwara amaraso ku bitaro. Ubu akarere kose ko mu Rwanda gafite murandasi, nk'uko uburezi buri kuri bose mu Rwanda. Ibyo yadusezeranyije muri Vision 2020 yabigezeho, yubaka imitamenwa. Kagame Paul tuzamutora, intore zirusha intambwe. Kagame Paul nyamugenda muri imbere mu gushaka amahoro, mureke tumutore